Remakeup ta achiwi khamdaya bauping. Adam Gasangka ngaraira ka high dent 11th IRP recruitment result shokhaira. Colonel Ayin Shipit Bida Machine Bichar Adam Jada Kurami Khwai PM Motina Law Ministers Kazipli Kasatsang Haira. Lake Yangator Aju the Tangkhul Express we bow Iknguira Shimray in a Bamidale, Bowping Mesa Aina Nangrumsa. Singum Kani Landa Ngaraira high dent Aina 11th IRP exam result shock me Haira. Manipur Wake Up aspirants Tarakana Honjingching Legasa exam result G Ajontang Bamtang Shok Mihaira Manipur Director General of Police na Migashok Atishuda Rifleman Vivan candidate Shaka Hangjisheda Gatum Zangdale Gala Atumli Police Verification La Medical Examination Reports Atishuda Kapangwira IRP personnel Pingji Highway Protection Force Sada Shichinrada Makugajang Chief Minister na Hanghaidale Itung na paniung pai, 10th and 11th IRB Rifleman aina, Jimater we recruitment 2019 kumwi tharau kachang aina haupokda, zingum katum gada kanuito ting shini shaka, hantarugda panga gada na atum we result ngarai raga haina. Atum na maring kapar brothers la sarashumda, shurkar limu maya kangai la daraka pongshok hairasai. Result shok mi kawai, ngarira shumda IRB recruitment result ji makugajang shok mira jihairug sana, Ka Ngasonra Shumda Ajontang Shok Kamina. 10th and 11th IRB Rifleman we Written Test Examination 2020 Kum Tarauli Sada Ting Taruk Shashni Hangpanga Candidates Li Kapangkui Laga Viva Voice Examination La Mihaira. Ka Chimatir Boast we Written Test Li Kapangkui Kahai 415 candidates we Viva Voice Musaranga Chia. Manipur Police Department Vivang Rifleman Sakawai Kapung Kui Kahai Bingna Police Verification Vivang Ajuwi Direct Maguda Akaina Maguda Kaniwi Aluli IGP Li First MR Li Report Salu Kachihi Hanga Ajalaka Zatnagasa Colonel Ayin Kuchi Mida Rijum Now Bingli Machine Bijar Tagda Sami Palungra Kachihi BM Modina Hanghaira Ngalai Hiwi Rijum Now Bina Kali Kaina Danda Shorkar Makalay Katha, ang red masam pangasak mara la Shorkar na, kanam dandi kasa ang red masam pangasak marada, PM na, All India Conference of Law Ministers and Secretaries Kasipli Kasatsanga. Adam na kangajaya tishuda mga kawa ayin, maningla yari rinling akun kada ayin bingji kuituimida, colonialism uyay na ngarushok palungra chitangka, India na kajangkat mga kawa, Tangkhul da Prime Minister na hanga. Yaruna Jahan Gabai Galagata Machine Bijar Kami Darkar Saya Gajahanda, Machine Bijar Adam Jada, Makami Hina India Richum Nawe Mirinli, Hag Makeup Gaji Kahap Ngasa Daleda Motina Hanga. Justice Kahohi Tagda Mikwai, State Level Lila, Jumna Kawai, Dispute Resolution Abong Kuraba Yada, Jigataji, Kur Ram Level Li Pabdada Matalagai Nashijin Delay, Kalaji States being way local level Lila, Lerunu Gajihi Motina Hanga. Rao Haiga Gasai Ajamwe, Gajam Ayindara ka States Leads at Nafu the Lake Jihanda, Jigata Ayin G Shimit Kawai Law Ministers Kazip Chili, BM Modina Kasasanga. Ichumuya Ribani Limas at Nalui Gabai, Ayin Kuigashoki Laya, Maningaka Jigata Ayin Jina, Yaru Vang Jot Nasahawa, the BM Nahanga. The Draga Zingum Jishatili Shokana, Mazat Nalui Gabai Gajama Ayin, Tinka Shapanga Landa Repeal Sahira Dahanga. Judicial System Li Technology Gazangwi, Dargar Gasamaram Handa e-courts aina, virtual hearings la filings kita hishijin po kawai kasasanga, kala 5G kuigara aina system matamay haura da hanga. Walk-in interview in Iknguira. R&T Institute and Aviation Academy is yet again coming back to Iknguira on 20th of October from 10 AM to 3 PM at Salom Cafe, Winobajai, Iknguira. R&T Institute is one of the leading aviation academy in the Northeast. With 100% placement assistant record and a lot of young candidates from Iknguira have been placed in different airlines and few are still undergoing the training. All interested candidates may call or WhatsApp the given number for registration. The institute is open for both male and female candidates. Hurry up, register now. Ajukumwe humpung tarel panit haupok haira. Paniji Humpung Bakshi Crown Le Rumida Aya Hogapok Angaran Ang Yeli, retired MCS DS Angeles Shimray Namaso Wasada Vazanga.
Angelus Shimray ngamna hungpung tharyo phanitbi philan la khangkami la juwi lenganong la shomia DS Angelus Shimray ngamna kamatwili kahang hungpung tharyo hi awa yipingna tingphun luiwatwi theshirai wi phanit da 1968 kum haupoga dahanga muso wachina hungpung committee li phaisa banglan lamia kavit mi mauna maram sada tharyoji mamayon madazingkum kachum ka hairo sayajia tharyoji ajalaka awa yiwi thod aina kumkhawi theshirai mathai khrewi phanit khamayon gasana kalajili phapmagada aina masathui haya sada humpung tharyo committee wi chairman William Vashinna hanga humpung tharyo phanit jili bunge is to sami gatha ram gada wi aina la kachicha yamkwi wi shom shirin ayaya vu la mangadai khuirei gatha la rayor ngarok dalai Paureli Cosmo 1 phanit mayon haira IFP we pau athishuda Paureli mayon gahai Cosmo festival che Manipur li kharesa da mayon ghaina gala phanichi conservation we wang apam matha khawai la lansinrin li madai sang khawai ningri nai na khamayon gasana da hanga Paniji Ajahon Darik Tharada Madithang Kamayonna, Panijina Domestic Tourism Mathamay Nasagda Ramnao Bingwi, Lansinrin La Mathamay Nasagra da Masowo, Sana Domba Sina Hangsanga. Cosmo Awan Matalagay na Leda Kaleji, Mushiman Kawai, La Mayasang Kawai da Ramjuwi, Dang Medina, Cosmo Ngahanla, Kwigaya da, Baure Village Chairman Robert Payre Nahanga, Kala Cosmo 1 Juwiaina Tourism Matanga Sakawai Kasajili, Shurgawi Katom Kami Dergar Kasala Hangsanga. MSBDCL member Joint Electricity Regulatory Commission, Norbert Kayila Panijili, Kayawo Sada Wazanda Kamadili Gahang, Unshu Washung Kachi Ray Kasangkwira Kawai, Kanuchotli Semkwe Palungra, Atumli Katomi Palungra, Gala Gadam Gashili Sagda Kwe Palungra. Tourism li gadomi da Duris House Mikwai, Baure Kuna Minister Biswajit Singh le memorandum la misang hairajia. Ma wansa gahai le kalon now, Salendra Sahali Sagathatli, Zanga Gaji, BLA Gaters Kini Wishimli Aya Manipur Police narrate Vahira. Salendra Sahali Sagathatwivang, da Ajikum Marangajang Gatter Kani Jili Andro Police na Dukui Gahaina. Aya State Police Ling Asoda NIA na Gajar Kani Jiwi Shim Raid Vasaya Kaning Kamwong Mi Jishetwi Shim Lila NIA Raid Vahaira Dahanga Mi Yungatat Case Jiwi Wang Police na NIA Team China Imphal East District Gakjing District Imphal West Way Apam Ngatatay Dali Raid Vayaka Mi Tukakwi Paumasam Pangmana Indian Union Li Manipur Vakangarumwi Marine Kapa Pungshogda Aya Manipur wi lenganong shungasak laga armed rebel group ngadadai dana strike sajite haira Yari khawung khawa gari tiong maika thaya kha Imphal West Imphal East Bishnupur Gakjing aina Thoba liwa lei saksai gor rakhamda general strike kasajina Sheikh with mi haira dahanga general strike kasaji ajahon ngaya sailungai na hapukda aya ngazina ina gadangna 1949 Datraha Darik Tharada Pangadang India na Manipur Rangapon Kakwina da Manipur hi India League Zangli Makamaya Jiteda Rebel Group Socialist Revolutionary Party Kanglebak Gorgom Alliance for Socialist Unity Kanglebak United People's Revolutionary Front of Manipur Hiping Hina General Strike Ngahot Ngarogda Ayazin Mishoji National Black Day Sata Mayon Haira Militant outfit wi amingai na lupa Namza Kwai Gasami Akhli Manipur Police na Tukui Haira. Imphal West SP GSH Shivaganda Nagahang Baikomba Gaho Coalition for Liberation with Globalization of Kanglabakwi Mi Akana Mi Gala Long Adade Dali demand letters Mi Bahira Sai. Mi Bajili Police na Shimli Vatukwida Ningmong Gabai documents Kala Ayar Ngale wi Lupala Le Sayada Hanga. New education policy here flexible saya kala multidisciplinary la ngasada resang gahai ngale semkhui khwai ning chu khuisho khamili ngjonra the education minister RK Ranjan Nahanga Union Minister of State for External Affairs and Education RK Ranjan na sothang multidisciplinary advanced research in northeastern India we national seminar akhli wazang dagahang ajala khawi aina India hi awar dam khwai phamikap kaji apama khanga saya jia Seminar ji Wycombe Mani Girls College Thopal Likwigaya
NEB 2020 China Indian ethos we angayungli sukuida kakashunga gadam kashi kuramida India hi okutiwi knowledge superpower ngasang sa kawai gasana da ranjan na hanga. Kathara education policy hili quality, accountability, affordability kala accessibility hina kamadaya bagramati ngasaya da Minister China hangsanga. DM University we Vice Chancellor Professor N. Rajmohan Singh, Wycombe Mani Girls College with Principal Professor H. Manoranjan Sharma, Indian Science Congress Manipur Chapter with Convener Professor Arun Kumar, Kala Wycombe Mani Girls College with Vice Principal S. Shyam Kiran Atumla, Seminar Jui, Dais Member Sadavazanga. Gazip Chili Academicians Chishit Mebing La Katamna Bing Lavazanga. Tumada Gataruga N. Hazari Aina Dr. N. Dumpy State Bolo Tournament Ajuwi Direct Magida Kanithang Hapokida Ladale Ngahanji Infal Bolo Ground Ling Reora Tournament Jili Zankawai Manipur Horse Riding and Bolo Association Na Bolo Clubs La Dims Bingli Kanghot La Misho Kaira Juwi Maram Association Juwi Office Ling Tingui Baira Zankawai Mingjen Gasa Kanawa Zimik Shore Direct Tarada Chico Na Dahanga 2022 to 23 we Bolo Club affiliation gathar transfer gasa mingchen gasa hi gatha hi ajuwi direct tharada chikoaina dangda Infal Bolo Ground Lake Kwigarada Manipur Horse Riding and Bolo Association with Secretary General DH Cha Mankilal na hanga Somsa Battalion Assam Rifles na Galhang Primary School le drawing hanrung mihaira worship juwe class 1 ay na haupog da class 5 ay na dangda we katam now hang pangada kanina nga han jili sharukuya FIFA Shinawi Under 17 World Cup le makokme India we team mga mawarar tura Southern Group A match kakane le Morocco le nga dagda India le Morocco na langay katumay na maday da yoy hawa Morocco le kangareo India na goal akala mazang lala opening match le nga damaka kapha khamai nga saya gajia ajahon choktang opening match li USA na India li langai jisharai na marmi gaina akama group match kanawa sada Brazil li nga dag gidale ka India we team na langai -11 aina azeli zangdale jaina quarter final ma washungla shokhaura ladluida ajuwi khamadaya bauping Adam Gasangka Ngaraira Kahai Dent 11th IRP recruitment results Shokhaira. Colonel Ayin Shipit Bida Machine Bichar Adam Jada Kurami Kavai PM Motina Law Ministers Gazipli Kasasang Haira. Ajuwi Bau Hiling Janghaira Baungana Dakalena Tum Saigorali Ringapagala Kamahaya Zimikshong Sasirana.